Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka isu ti uranium hapo kani kejela kala khie imbiang hadian bau menteri khana ka sarkar pedeng u Dr. Jitendra Singh ula pentip hapo ka yeng darbar thau ain lok sabha dangshen sapang ka jingdon jong u uranium ha Meghalaya hadu arfla hajar arspa an ripupraton kata ha kishnong domyasiat bat nong ba jenren kishnong ki bahap hapo ka Southwest Khasi Hills district kat kum gajing pentip jong u Dr. Jitendra Singh u uranium u badon ha keleng pendeng soyong mau thaba ha kathain domyasiat udon hadu khandai hajar sanspaton bat ulaya thuru baka sarkar pedeng ka don jingtmu banti yauni marpo khando ha kabaya dei bat kani kinong yalam jong Hill State People's Democratic Party Kilalek banyak kendo but Regional Director Jongga Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research UP Kumar hagabau la pentip syaki baka sarkar India kamdon jingtmusyo banti ya uranium ubadon ha Southwest Khasi Hills District namarbaya kani kalendong ladat pendam daga sarkar jela haus nem arajar khatn riau hagabaya dei bat ka jing aiwa ya ka jaka badon uranium hagashnong nongba jenrin bad hadomisiat Deka ega baka sarkar rai bat khamtam baka ega baki pai ba ki prasha tena kalian jongi KMD ni stip shai ba kadon sibun urene mo po kan kejela tendai ban ti nene kejing thu ban ti kamdon shu adu kita kesi tena kita kadau ngi ong be kun ko parti ni kwa kan shai ra namar ba da kadon kejing thu kaktin dak mai pa te kan create umat ya kajing long kajing tai ka sok sai bat khamtam kisem halang ke juni kiba phi ui ya ki jueng bat ni party jueng nam ta ka banta ka post to rip ka cycle rip try khindo ka hima hang thi bat ki samla tini ong ba ni nom la ban yang dalale la rak lo ka chi phi dan punya smart really bat kaum di yang uranium. Kata kalau orang kaba ni akan duduk di parti, bat kiru ki admit Indonesia bah yes, is PDP na duduk board cuma itu ping ni orang tahu. Former President Joko Parti Jofi, itu bah gelong pioneer ni ya kene, gelong champion ya kene Persia. Nomor bah kisutru bah kene kalau orang cuma track ya kan jadi beberapa kunjungi, jadi long well aware. Ya tadi parti jom hirup atau jom persyak. Jadi saya kira aku kasih bakamdan aku kata kerja cumpat sesuatu ban lei untuk uranium. Tapi ni isu ngai ya kata bat ke parti itu kalau saya kedar ban ong bagi yang persyak ya kata bat nginam parti hirup bakamdan ka kanu ka jingla ban ya dah ya ka jingma ke bami uranium. Tapi kumtangi saya kedar pastan ke parti ong lagi kalau nginam we say no to uranium mining in our state. Kalian jong riu director hot ilang don shen. Riu don go riu SP UP Sharma riu loku deputy director mo wala don south jam tam niru don lang ang tabat ki staff ki jongu ki don ki mining engineer ki jindon joki ki marba letip ban wan mani ngila da pentip te kilawan hi daga team jong office bat kitu ki senior ki banam tu ki batrain tu dekata syai kedari baru para doktor sam jumi ba kharmu zairu budai engineer beranak tu ke AMD te ki don sangut mene ki kan kam daga team jong office dekata syai kedari ki ayengi ka asuran ba ka government of India baru peniru yang ia ka guidebook ka ba ki tray ha North East region center ka ba dei jong ka North East ba dalam pedi hisai ba kikot pedi ba ka keting Meghalaya kam sumdon kata program mo ba ki explore uranium lain Assam lain Himachal Pradesh lain di West State East SSPDP hi kumba ngilayeng persyak om tang daga tin ba daga kam lada ka sarkar India ka thung kumta ngilayeng scam ni kum ka parti ki volunteers jong ka parti
berarti begini ke parti jungi ke judai ke parti ke ba don la ke jong ke movement ke jadi menteri pemensual berladai ban syak set patok ke spangut lu iklam salia kan you yang ibade begini yang persa ya kata lada kiwan la kapol menteri kan wan biang sa ke second movement state movement nilai kartu mental sa ibon tip kan wan sa kenega sa kata ka anti uranium movement ke ba ngi move persa kalong kan don biang ka movement jong parti hok jong ke jadi menteri ni ada jingma juga jadi menteri ini ada, bagi kamu mana lu juga jadi menteri amdai betul. Yes, kalau cikum ka kapisah ki asli iliang mo. Kani ka atomic energy, kadai kita nang tu ki geologist mo. Ki geologist, jadi ki scientist kemudian yang ki marko kendo kidan, ban wat, ban tweet, ban tip ya ke jingdon, jingbomdon de Makkah. Kadba ban explore mo de Makkah. Henry ban carry on ya activity pada ban main pada kedai kayu usul beri cooperation kata kadinya kayak tang itahi ban tip ban wat be kan dai ka to energy Henry ban de activity dari ban main ya person akai mari ko office juga usul kila khang kharap ni hadu arja khatra hani po shilong diketahui ke penposai ke darba kamdo kono activities na gisil yamenta kubala pandu persen dengan ban yang kejupa niwan nam tay na po EMD banwa makataw ko lang ban penti kena laga don kung kita gijin temu tere ka EMD hi ko lang bitang ka office jo ka central hi ban explore jedon document la no ban penti kami di gisil dengan ban yang saya isin ang ba office juga usil kita shutdown atau kerja khatra. Dia haru kan mentahi kamdan kono ka activities. Ayo ka usil. Kala khang khadep. Mencawa dan tipo nong thamai tipo jan bijini. Kadang hong tu teman tangi lawan situ kumdon tinggi tip hai rupa la khang ini office ru kerja khatra. Teman kamdan ni kono ka activities de ha be de bu rene mo ka jela ka jungi. Bat kani ka ba yung schedule ni ba. Ngala iwat mene ya ka office yung ka usil. Dah lapan ban kita don ki homestay. Tak tahu misalnya ban design atau pan design atau AMD director, Dr. Prakar, dan tak tahu. Orang ba pinom lap suhi ke office kiri ki orang tahi, nama ba ya ka usul nadu ba ka larai ke cabinet ba state, ki ba ki pesha. Dia lah close down. Dia pun belum tak kam dot office suki. Bagi lah persan kali yo kadon hangol lesi gila ship sawai kam don ship lah te kawai pada ka ba arjar arko ni i bagadon ka leakage sapo ka tiga mang ba chenrin te ni la ai ki jing tho ka ba sai ba ha to ko por bangawan dele de ba ka parti jungahi ba ni lap ba kidon kitu ki ba ki la serdep thamai de ya ketika ka badon uranium domesiat bat kami oktakan nongba jenren tinggal pang tu sibun kijing bat ngela tho saka sorkar na kaliang jungi ke parti kawai kalong de ban seal yaki bat ban pentik na ba kanong ban leakage te ngelayo ya ka city nak office jong chief minister he hagane ka arputrik jong mas arjar puar kila reply ngada ka jing tho tembak kakhim sai ba de bala kata ka leakage kila penting kena kumno maki kumbangila omba kanom dei bandon kelikis dalele ruem dei bakin don ban khang ya kajing mi kari radiation akanika leakage dei ban make sure kata te ngila ban omba dei bandon kanu ka inquiry committee dani ki expert banda syai kadar ba kadon leakage ni te ngasu itang lagi media report baki ong kamdon leakage dei officially hingim yo ya ka city naga sorkar jungi tengi hapan dawai kali ruba mo ban pentik kena susu baka tiga la dep sil maki la kalong kabla tikna na ban light naga leakage ne yo kalon ga leakage kan kata irradiation ni kita ba kumbang ila dawa ba ka ila dawa number 2 kabar pat kalong ba ni i ba ka school hadom yesia kata ka jingle jungi ni laba naru ko te ka snem ka badon ka jing yaki kadon gajing yaki yung uranium na thai pikan mau ha ko tigis dem ki ba yaki ni pong
lakhang no ru ya ka school jong ka dom ya siat ka bari ka government LP school ya kini ka jia ka sem ka khnai spa prapunyo tengi na kalian ka parti ngila dawa sya ka sarkar ba balai ba tang na ka daw ba ki persya uranium pi bade pi wa de ka school ru pi lakhang kredep ini kai pi la phang sya wei tengi ada ka jing tho ka te ka la putrik Oktober arsar pho te la yok biang ni ka jing jubab jogi ba ka sarkar na du kini ki benai March April jong minta ka snem arpuar kila reopen ya kani ke school ba kila pha biang aru ne hikai kat kum basi ba pha u director sangi bala play biang ya ke school ba ka jing persya uranium kamdai ka taw ba da ba kintu ya ka nang start kum bi kun sno kun thawang do dia kani ngapan pau ya ka sumu kum ka parti ba ka government kala priang ya kani ka jing dawa ka jongi ba kila reopen biang ya ka school setai ba na phone manesha ki nong snong hapon domyasia bahoi kilawang tambah kilawang ipor ibala da sedang ka school te kendiat ka ta igi kena ki lodon pa shwe ngangai bagani ka school kan imbiang kan ya syakang biang aba kila pa biang te mong polish pun ni government ka arpat ni kli ya kata ka surok la ka surok nang thi na po nong stoin ramrai kershai menshwa ka don link bat ka jing thu ju ki ong ban explore ya uranium mining bat nanong stoin ter shadom yesiat shadu badon uni uranium ni labu kejing keli ba hato kene ka nongstoin rangbalang wa kaji ranikor 2-lane road project ko connect ke ramra shadu persai shadu segaon yo ka dai em ka bakiling ya ka ban explore uranium te manta kini ki surok kila sedang hi ban yan mo te ni surat hangi ba ka sarkar kala tip shahi ba ka jing thu jong ka jing tri ye ki surok berarteli kala aslam dai mar ba ka dai ka jing bom shai ni kong ai ba ka yasno ba ka ti uranium te mrei hang ni yo e ka sithi ba shai ba de ka jing jong ni ko surok na du ram ra ka shai ka don ripo ndai point lai po kilometer nata upgradation ya ka surok nanong stoin chewa kaji kalong sau pulai point sipau kilometer te kini berkhoi la itendar la stang ya kam ke project la nang yai tang baka khandon kanu ka jinges no bat ka jing ti yem uranium te nakaliam jugi kun ka parti ni kwa ban shai so ban ti tinggal shai mentaling ba ka ti ba kam don ka jinges no bat jing ti uranium te na kaniro ban pau ni sungu so kar ba la shai stand kun ta ki bisurok ai ni